Maya payabak po kay kayungan. At yutana po king kanang madomingo ning karaniwan a panahon. Kambe na po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Monet Gutierrez, Sally Francisco Seller and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, John Vincent and Angelica Torres and family. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Aida Maniago, Maria Lourdes Tapnyo, Lourdes Kyok. Special intention, Dietz Elita David and family, Jennifer Basilio, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Ning Torres, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Son Barrera, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Iris Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sydney Obenario, Aida Ocampo. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Barbara Angel, George, Antonio, Gregorio, Victor, Arsenia, Lorenza, Juana, Monica, Rosario, Julia, Victor, Julieta, Rosita, Alexander, Florencia, Daniel, Alejandra, Maura, Francisca, Anastasio, Maria Ruth Karen, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kapasalamatan da naman king Birhen ning Lourdes, di Mr. Franklin and Mrs. Lilian Borromeo, Dr. Judith Borromeo, and for the healing of Susan Simbilio.
Mititipon tamo po anting meto nga pamilya, king lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banalay Espiritu, ing grasya ning ginuta mong Kristo, ing lugod ning Diyos iba, ating pamakyagom ning banalay Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Pagmasusyantane po ngining kanam ng Domingo ning karaniwan na panahon. At kabang umpisan tayo po iting misa, si Siyantala pa mo po. Ring kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisyal ko, King Diyos sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mi kasyala kong bina. King isip amano at dapat at miyayaliw ang kakulangan. Ulinita ipaniga po kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamongan sana King Bie alanangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pabustan mi ng anak mong Yesu Kristo, ang makiraki king kabilyan ding sikwil ning lipunan, at mi bataking kasakitan daring sabla. Bustan mo nga kawangis miya, banbusal mi alang manatiling makakawani, at alang kasalanan na emi patawaran. Gawan mo king kayabe ning anak mo, taong miyayangat karing madadakurak, kapamilatan ding amano ning matulang pamananggap, at ding mayap ng dapat ning pamipasikan lub. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi.
Pamamasang iba't kin libro ning Levitico. Inginu sinabi na kari Moises at Aaron, nung ating lunto pasa, o baya, o kalbag kimbalat ning metong ataw, sukat kong magsutspesa king ating niyang lepra, kimbalat. Inya kailangan niyang idala ka nga Aaron a saserdote, o metong karing saserdote a anak na. Ideklara ng malinis, uling insakit alinto kimbalat ng buntok lepraya. Ing ninumang taong mikalepra, sukat siyang mag-imalan gabak-gabak at gut-gut abwak. Sukat niyang takpan ing nguso na, kabang kukulisak na. Marungis ko, marungis ko. Kabang mama ko iting sakit, sukat siyang ibilang marungis. Inya kailang bibale-bale yang makaya party. Sukat siyang manuknangan, luwal ning kampamento. Ing amano ning Ginoo. Ika o Ginoo ing kakong kambilan, padurutan mo ko kintulan ning kaligtasan. Maligayaya ing taong may patawaran na kasalanan at may panubaya king kayang kakulangan. Maligayaya ing taong king Ginoo alang atraso at alang kapamiratnan king kayang puso. Kanita, linapit ko keka, Ginoo, at pisyag sa blang kasalanan ang makasalikot kako. Ngako, ikumpisal ko king Ginoo in sabla kong kasalanan, at keka namang deyo imbeyata ning kasalanan ko. Tumula ko king Ginoo, tumula kayo, ikong banal, ikong sablang ating malinis a puso, tula ikulisa kayo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Kapatad, na numan ing daraptan yu, mamangan ko man o miminum, daptan yungan king ikaligaya ning Diyos. Eko babye kasangkanan king pamikasala ning ninuman, Hudyo o pagano, oring galame king iglesia ning Dios. Antimo ing daraptan ko,
pagkapilitan king pamatulan, ing metong at metong, king sablakong daraptan. Para king ikakayap ko, nune para king ikakayap ding sabla, balang miligtas. Makitulad ko kanako, antimo ing pamikatulad ko kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Lintoy abusal tamu ing metong amaragul a propeta. Di natangya ing Dios, baneng iligtas ing kayang balen. Ing manatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. King panahon na ita, ating netong nga leproswa na linapit kang Jesus, siniklaw siya king arapana at migmakalunos siya. Nung burian mo, apakayap mo ko, nga na. Melunos siya Jesus kaya at tigkila ne. At agnanang sinabi, buri ko, kumayap ka. Kanita mo rin may wala ing lepra ning tao at kinayap ya. Agad-agad pe palakwaning Jesus, kay ba't ning maigpit pe nabilinan. Lawan mo, nga nang sinabi, mo pamalita iti kanino man. Maya pa, muntakat pakit king saserdote. Kay ba't midawon kang ay nagpangking utos ng Moises, ban patunayan karing tao king ika kinayap na ka. Dapot may koya at pe malita na ing milyari. Ulinita, Jesus ene milubhayagan king balen, makagyunamong at tsulwal ning balen, karing lugalatahimik at karinde pagsarian ding taong manibat, karing miyayaliwang lugal. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po mayap abak kaya kayungan. It is always good to remind ourselves that we are not alone. Pakigritso pong mayapayabak din kaya kayo pong kasiping. Sige po, mayapayabak. Good morning po. Good morning. Kaya katamongan. Burike pong umpisa ning kaya katamo pong homilya, king meto nga sitwasyon na balo ko po nga papansinan nyo po. Halimbawa po, potang akakit tamo po yung progreso, makayama po nga akakit na nung makananula pong magbayo po disenyo. De lalo na po ring technology tamo po ngini, tatandanan da pa po siguro, ding matuwa po keni, nung nanuya po yung mumunang design da po ring telepo, nalimo po, may gumpisa po ketang apartiya po yung king balugbog, ang po yung king asbuk, kaya tinya pa pong tali, alimo po, hanggang sa meging didurot ya po, ing kayang dial, hanggang sa meging dipindot ya, hanggang sa meging mila ko ya po itang kayang cord, meging metong niya mo, wireless ya po, hanggang sa melati, ipad ya, hanggang ngeni po, touchscreen ne po, ing cellphone, ing telephone, inyapin po, magbayo po yung design po, tang manakit tamo pong progreso. Pero nga ko pin po king umilya ko po last week, atin mo naman pong bagay ketiking yato, na magbayo po disenyo. Atin pong bagay ketiking yato, na ing disenyo da, yang ya po.
agyang pang maluwat ng panauning nilabas, yang ya po, limbawa po, gewa ke pong alimbawa pinini, potang yako po, potang manakit ko pong masanting abyu, potang nanamnaman ke po yung sintinga na ningyato. Ako po balo nung ikayo po, ako kutang yu po iniking sarili yu. Ot kaya ingyato, makanya niya po yung kayang disenyo, alimo po. Alimbawa po, bangkanta, sula-sula po yung sasabihan ko, mamyeta ang alimbawa. Alimbawa po, yung aldo. Eko po ako kutang o ting aldo po, kalambat na ng mamapi, alimo po, te masisilab, yang ya po, atsu yang atsu, ing kayang pali, ing bulan po, sasabihan da ating gravity, o te po mananapo, ne, ing bulan, o te po mamalis lugar, atsu, yang ya po, kalambat na pong mag-exist, ning bulan, ding batuin po, king banwa, ning bengi, ot kasanting da po, atin niya pong disenyo, ingyato, alimo po. At nung atin niya pong disenyo ingyato, makanya niya naman po yung kaya katang-katawan. Alimo po, atin niya mo naman pong disenyo. Ing katawan tamo po, na eta na po abayo. Makanyan talaga. Halimbawa po, yakubalo nung gagawan niyo po ini, itang kaybat siyo pong mendilo. Halimbawa, mendilo ko po kaya kayo. Kaybat mong mendilo, lumwal ka king shower, marap ka king salamin. Gagawan niyo po ini, marap ka king salamin, kay ba't naman ming lago mo? Ne? Gagawan nyo po ita. Pakanam naman ming lago mo. Marap ka king salamin. Kay ba't sabihan mo king harap ning salamin? Kalago ng kalago ni ne. Ngayon po, gagawan nyo po ita. Yung po gagawan. Sabi na po kano, we need a healthy dose of that. Kailangan po kano gagawan tayo from time to time. Bangkanta po kano, maboost ing kaya katamo pong self-confidence. Nung iyo po gagawan ito, sabihin nyo na mo po king kasiping yu. Sige po, sabihin nyo po king kasiping yu, kalago mong kalago, ngayo po, sige po. Kalago mong kalago, ne? Kaburida po. Yako po potang mamarap ko po king salamin. Makanyan mo naman po ning minsan ning ako kutang ko. Ing katawan tamo po atin niya pong disenyo, alimo po. Halimbawa po potang mamarap ko king salamin, ako kutang ko po. Ot kaya po ding matatamo at sulaking buntok. Ne? Eyo po ako kutang ita. Ot kaya po kaya alana mo king palad. Ding kaya katamo pong mata. Bangkanita nung ating mag-backstab kaya ka, kanyanan mo niya yung gamat mo. Akit mo nung pisasabihan da kaking kagulutan mo. Alimo po. Pero aga nakako po, nung atsula po king palad, ding kaya katamo pong mata, makanano po tang mag-CR ka. Ne? Aldoldo may nga kakiting buldit siyupuriyo po ita. Tamo po ata burita, alimo po. At inyam, eyo po ako kutang nang mamarap ko po king salamin. Ot ding busbus tamo po ngarong pababala po. Ne? O tela kaya paukyat na ring busbus ta ngarong bangkanita po. Malagwa po yung mangisnawa kaya katamo. Alimo po. Pero aga nakako po, nung paukyat la po, ding busbus ta ngarong, makanangkang mandilo. Ne? Mandilo ka mo, lungob nga ning danon kingarong mo, malumod ka. Mandilo ka mo, malumod ka. Iyo po ako kutang, o tadwala mo po rin kaya katang bites. O tenala kaya siya 50 ring bitis tamo po. Pero haga nakako po, nung 50 ka bitis, alim mo po, makanano kang magpantalon, makanano kang magsapatos. Nung mitatawli ka king pupuntalan mo, lakwas kang mitawli, 50 laban naman. Ding sapatos sa tatali mo, atin niya pong disenyo. Ing katawan, yapin nga kupin po, nung alimbawa ating memoisit kaya ka, kay ba't sinabi na kaya ka, karagol mo naman narong, pakibatan nyo po, sabihan nyo po karela, kamakyalam, design yan, ngayo po karela, kamakyalam, design yan, balo nyo po, mela lang tamo po, for a reason, makaposisyon la po, ding kaya katamong partining katawan, for a reason. At ulinging katawan tamo po, mela lang ya, na eneman mo po, immortal, masakit siya, kaya be po king katutuaning kaya katang katawan, yapining minsan dadanas tang kasakitan, dadanas tamong sakit, at malino po, kareng king paligid tamo po, potang lumawi tamo, karakal po masakit, yako po niyang minsan, munta ko po king mercury drug, sali ko po sanang ointment, para king laso, uling ating ko pong, mi kalaso ko po king lalamdila, mi payatras ko po, bakit? At na pong karakal tao, king mercury drug, mi paisip ko po, sabi ko, karakal po masakit,
Ngining panahonay ni alimo po, dakal tamo po panandaman sakit, king kaya katang katawan. Mekad, mo po siguro pisikal na sakit. Dingaliwa pong sakit, atin pong sakit king puso, king panandaman, king emosyon. Deta pong masakit pusong likuan do po rin kaluguran da king biali mo po talaga pong masakit. Ing sakit na po ning emosyon, atin naman pong masakit king bulsa. Alimo po, ninong masakit po king bulsa kini, magtas na mo pong gamat. Marine ko pa mo pong magtas gamat, ne? Pero balo ko pong masakit ko ngan po bulsa siguro, ne? Atin po nga man wan tamong masakit king bulsa, miyayaliwa na po, ing sakit ngeni. Bala mo po yung kaya katamo pong ebanghelyo ngeni, dimdam tamo po, atin kanong meto nga leproswan, at kanita pong panahon dari Jesus, ikita mo po king mumunang pamamasa, masakit po, potang atin kang lepra, potang leproskwan ka. Bakit? Ulinging yutos da kaya ka, kawani ming kaya kang sarili. Pati na ka rin kaluguran mo king biye. Ka man milub king boundary na ning Jerusalem, at syuka king luwal na ning Jerusalem, alang malyaring lumapit kaya ka. At nung ating magtangkang lumapit kaya ka, ing yuyutos da kaya ka, gulisak ka. Ating sabihan mo, marinat ko, marungis ko. At bangka nita, alang lumapit kaya ka, kasakit po. Ing biyeda po ding ating lepra kanita, talagang makakawa nila. Nginipin pong daratanging Valentine's, masakit na po itangalakang kade, talimo po. O itapa kayang forever, aldoldo na ning kaya kang biye, alamang milalapit kaya ka, mabibiye kang bagdili-dili. Kasakit po yung panandaman ka rin. Pero linapit kay Jesus, linwalya king boundary na ning Jerusalem, bang kanita, puntala na lanit, rening alang lalapit karela. Ating makapagtakapuking kaya katang ebanghelyo, inulo ning Jesus sining ating lepra, alayamang daralang panulo. Bali po nung nanong panulo ng Jesus, kining lepra, ing panulo na gamat, ampong asbuk, nga na po ning kaya katang ebanghelyo, tigkilane, at sinabi na kaya, kumayap ka. Tigkilane, tepik ne siguro king pago. Tsaka na sinabing Jesus, kumayap ka. At nano pong milyari king taong leproswan? Kinayap ya po. Buri nang sabihan kaluguran kong kapatad, ing peka mabisang panulo, king kaya katamong biye, aliwa naman po retang panulong asa sa liking mercury drug, ing mabisang panulo, karing sakit na panandaman tamo, yapining tagkil, ating masanting nga amano, karing kapara tamong tao. Ing gamat po, ampoy ngasbok, neutral la po rin. In themselves, neutral la. Bala mo may ngari pong kutsilyo. Ing kutsilyo po, neutral yan. Pwede yang panalip prutas, pwede mo naman pong panyaksak. Alim mo po, ing meto nga kapirasong dutong, neutral ya po yan. Pwede yang panangab, pwede mo naman pong pamalupalo, makanya mo naman po yung gamat ang pong asbuk, neutral la po rin. Ing asbuk pwede ya pong magamit, king pamakipagindredos, king pamanagkas, king pamanyabing tutu, makanya niya po yung asbuk, pwede mo naman pong magamit, king pamanyamba, king pamamindisyon, king pamanyabing tutu, makanya niya po yung asbuk, makanya niya mo naman po yung gamat. Ing gamat po, neutral yan naman. Ing gamat, pwede yang panyapok, pwede yang panyagap, pwede yang panumbok, pwede yan mo naman pong pamindisyon, panyaludo, pamakipaggalamano, panapik, panapis, makanya niya po yung gamat. Ating panagkat na po ning kaya katamong ebanghelyo, kaluguran kong kapatad, believe in yourself that you are the medicine. You are the medicine. Ika mismo ing panulo, karing sakit ang makapaligid. Keka, bala mo po king keka yung pamilya. Nung daranas ko pong kapag subukan king biye, imbis na mag-beer house ka, imbis na magbisyo ka, imbis na sugal ka, always remember that you are the medicine. Ikang panulo, king kasakitan, apagdalanan mo. Aga nakakepin po ining kakilala ko pong pari. Atin ko pong kakilalang pari, religious siya. Nung baluyo po retang paring
magmisyon karengaliwang lugar, karengaliwang bansa po. Ini pong kakilala kong pari, makadestino ya po king Spain, makatuknang ya po king San Luis. Mi paintagon po wanyang January, birthday na po ning kayang ima, 80 years old ni. Ini pong kakilala kong pari, minaw siya po kining kakilala mi king San Luis, itang tita mi king San Luis, lagyo na po tita Say, iya pong PPC, king San Luis Parokya po. Minaw siya po ining pari, kang tita Say nga na, tita, nakumuli king birthday ng ima, ala kong pera ala kong tipon. Baliyo po nung nanong sinabi ng tita Say, kining kakilala mi pong pare, nga na among, naman tungkol king pera, muli ka, itamong akit na kang mamo, sayaya, sigurado ko, itamumang akit na kaningke kang pengari, yanang peka maragula regalong tanggapan na ita, king 80th birthday na. Ini pong pari, kababa na po ning cellphone, ginawaya pong paralan, may kasaliyang ticket, minuli ya po keniking Pilipinas. Alaya pong aliwang dadalan, metong yamo pong bag, ingkayang dadalan. 1 week yamo pong migstay keni. Kinabukasan po kauli na birthday na pong mana. Sinurpresa ni. Minuli ya po San Luis, anyang mag-program na po ketang birthday na. Baliyo po kita kanong buong program, makalukluk yamo po'y mana. Makalukluk yamo po'y ning matwa. Pero anyang akit ne po, ining anak ng pari, adaratang, mi patalakadya po kanurubuing matwa, mangalgalya, mangagaya, emo asali, ingkayang tula, kinawul ne po kanuing kayang nakapari, at sinabi na kaya, among, ikang peka masanting nga regalong tinggap ko, ngining birthday ko. You see, alang pera, alang nano mang regalo, presensya mo, ingkatawa na mo, ning pari, yang ginamit na, nung bakit may sayaya, ining kayang pengaring babae, kaluguran kong kapatad, believe that you are the medicine. Jesus may kapanuloy, gamat at asbok mo, ing gagamitan na. Po tagalang makanyan mo naman ing gawan nyo po, karing kaluguran nyo king biye. Simpleng tapik at simpleng amano, sabihan mo karela, agyo mo yan, agyo mo ing kekang pagdalanan. Baluyo po, yapiling peka mabisang panulo, pwede yu pong ibye, karing kaluguran nyo king biye. Lenyo nemo po yung kasiping yun, nung lupa yung masakit, sige na mo po. Lupa yung pong masakit, yung kaya kayo pong kasiping, nano kayang sakit na po. Sakit po siguro king pitaka, king sakit na. Sabihin nyo po king kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po king kasiping nyo, tandanan mo, mas malago ko kaya ka. Ay, ali po, joke ya mo po ito. Ayaw po sasabihan. Aliwa po pala iting gawan nyo po. Hindi po yung gawan nyo. Lawen niya po yung kasiping nyo. Sige po. Lawen niya po. Pakalawen niya. Nung malyari pong tapikan, yung kasiping nyo po. Tapikan niya po, yung kasiping nyo po. Sabihan nyo po king kasiping nyo, agyo mo yan. Po manyaman, king pakiramdam. So my dear brothers and sisters, dinisenyo ne po ning Gino, ing kaya katang katawan, for a reason. Tamo po mamalayan, ika, ing mismong sarili mo, you are the medicine. King sakit, amalilyari, king kaya kang paligid. Simpleng tapik, simpleng kumusta, maya pa amano, yan ang makapagpakayap, king sakit da, ringaliwang tao. Amen. Talakad tamo po ngeni. Sasalpantaya ko, pang may payong di na lang king banuat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong agiluta mo, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen. Mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabiyang pon may nga mate. Sasalpantaya ko king banale Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king di alananga. Amen.
Pasalamatan tayong Ginong Yesus, king pamipakayap adarala na king tao, at iyangat tala kaya ring sablang tao nga tiyo king pamangailangan at kalungkutan. Nga tamong manalangin, ginutagkilan mo kami king pakayap mong lugod. Kambering sablang magdulap kapatawaran at pamikasundo, yaklis mi kaya kagino, kaya bering hanggang mi patawarana, pupuryanda ka o gino, at ngaming sasabi. Kambering sablang ating lepra karing katawan da, o karing pusura, kaya bering hanggang katubalera, at sasaup karela, pupuryanda ka o gino, at ngaming sasabi. Kamberin sablang sikwil na ning karelang komunidad, kaya bering hanggang matulang tatanggap, karing tao, at misasubliking karelang dignidad, manalangin kekeka o gino, at ngaming sasabi. Kambering tatangi saldot bengi, king karelang lumbe at lungkot, kaya bering may katagpong kakaluguran o sumaup karela, pupuryanda ka o gino, at ngaming sasabi. Kambering misisinop king daralanan dang kasakitan, kaya bering hanggang makidamayan, karingaliwa, at miyayangat karela, pupuryanda ka o gino, at ngaming sasabi. Ngayon ipuadwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginuming Jesus keka, ing tao araranasan na ingkaw ng maging malapit ning Diyos kaya kami. Bustan mong adalami ing masaya mong pamanaggap at kapayapan karing sablaming kapatad. Manatili kang kayabemi, manggaman king alanangga.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. O ipaming miglalang, gagampanan niya, iting pamagdaon bilang kapamintuan king kaya kangamano. Linisa na kesana, ibayo, at tayran pahinturo king alanang gaming kayablasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili kaya kayo. Yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karino ipa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo yung kaya kang karangalan. Agyang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kami lubke ka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi. Ban ating kalupaming taong makapagligtas kaya kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ringanghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sa ing siwala mi king karela, king matagumped ang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikayo nga nat kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikayo nga at minum kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, anting pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi kaya kaiting tinape ning bi at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka. Ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Arsobispo Emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding seminarista, at ining mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mo siya na king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe dari San Agustin at Santa Monica, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Maus tamo pong king ipa, tamo nga tsubanwa, king panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. Ipa, ing ginuming Jesucristo, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo siya babalik din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia.
at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo manatili siya kapilan man kaya kayo. Ipakita mo pungining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna na ning kordero. Jesus, hilungin mo aking sugatang puso ng aking mahango kapwa ko kasi
bigo. Manalangin tamo. Ginu pagkaluban mo king pamangan iba't banwa, parati kesanang mitmong danop manaya king tinape ning biye. Ipagkalumuiti ka pamilataan ng Kristong ginumi. Ing ginu manatili kaya kayo, at bendisyonan na kayo ning Diyos pati ning kaya kayong pamilya. King lagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banal na Espiritu, ing misa mi daon ne umena ko king kapayapan. Salamat king Diyos.